Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP kalapan long ya kejingya paba shi tinam menchua pansai madan ya kejingbom don kilat kilinti banyo kam yo jam kisamla bat nakane kejingya paba klami kahuri hura kabajur hakashipau terik naiwing arjar pulai usulong mil kerwa ka artiar la yo banyekren ba president confederation uba dondi si khongsen bolong ba kasengkan hiar se kisnong ban yamir jumut bat kinong ilam kisamla bat kisenglong kumi halor katiga phang ulong ba confederation kanekren ru halor ka jingwan rung beserkhei udrak sakajala bat bakta pat yaki khun samla abadi bakani ka jingkali ngan itu ifi ngiladap sis nam tam namar haka apratrik ubnai November trai fikir ma bang ya perlong itu kerali jongki khun samla bat hakani ka pro sisnam ro ni hamsong klikti hadin bangaya ban play kani ka yim shlam man sandor khun samla ka youth christian center hapo ka office jong ka sangi ka badan hapo mola ka tamasang hakini ki bana pro ngilak pelong sibun ki program ba fer ya ka ba komno banyak kendu khun samla ban yo snow ki jing e ka ba ki kendu kapan kong kalau ban dak jinglap jangi dak leng seng kalong kadehi kata ni haban change ya kenika ke educational system hapo ajala ka jangi nama beliau ngi penang persta ihun bangi penang persta yaki khun samla ka jangi hakalti be kalong nam ta kata ka kam yo ka kam banyo kam sarkar kadi kata hil it's only a file work theory be henry ka skill ngimdan practical ngimdan di bunsian mentang ini tu ifi ke ba kidan ki interview hagi department bagi dan kam tangi kampion ro South League post kilai hele kinong tap dan Rio jar ki khun samla ba ko ka post biar lete amdan kam man ma banyo kita ki well qualified applicants kaban dan kaman yo eta ki what yakini ki bachelor graduate ne ki master ro hele ki ba apply bunsian ni ki master ki ba well qualified padi pos berdro jadi nata kata kalau ba ni ba nakalian jong ikasang ing dan kaman penkala thaudu thamai ya kar kompuli dang ria pok jala jong nomor ka puli dang li ka ki ka kadi ka nomno kadi a manufacturing process de mentang yang kali ni manufacture ayu ki students ke jong malau senam daki hajar lot students ki ba pas hak bentar jong matrik kiba pas hak bentar jong kelas 12 kiba pas hak bentar jong ki stream to fair haka graduation mut ki bachelor mo den rai pan ni iba komangi le ka survey ba mention snam amduna khala hajar lot ba ki graduate kiba pas haki stream fair kidon hapo ka jala jong here sha ein comedy jeki nama budi yaki la train yaki la hikai hak subject of history, ya geography, economics. Hele pat nam ta banong ya kata ka livelihood ka subject of economics kana merap eki unless until de kilong tagina hikai nekin de trei kam poka hakin ki kam joka kam sarkar. Jadi ta kita ba ka post jong kam ki government post menta ba vacancy onam palat ikan terus pa hak sisna. Kat pa kun samla menta ki ba suya srum seneng la polai lang apa la palang lang kena kena pok jala macam ni jadi nak kata kalau ma mentahi la ka sarkar kasim ni ni jingka khli amne min keno ne mungkin the mau ngin kawang kete here ni ke jing e ka ba hakadi bat ki khun samla ngatrai kamde tang jala ka jongi here ki we jala ki ma ka jo demde on shu shong kli ti pat de ka dong kam me ka sarkar bakal sandor thamai ban perkhat thamai nama beliau kemalong mentang eki khun samla kumnu pin kipi unti menu ban guide eki menu ban betul unti eki komenta lada kimi kpa betri kam sarkar kila mi dan stam balik trai ki wanda mi hiang den rei ban tepat ban betul unti eki khun ka eki den rei ka ke bangi mangi na kalian ka seng kalong lanila lingba ka youth and affairs department ka youth and affairs department kali you bro kat net likis 6 4 jutaan kawai kan rumah kawai ke program ka youth career guidance program bahkan buru dari po state level na just 4 jutaan dengan try ke youth and affairs department ke kawai ka department ka bala ban address jadi jing e kun samla jadi kata-kata kawai pi
baksa jur kani kejing kerni hakikam sni je khun samna jong iru de beliu de ke tes ka desperate kejing long desperate ke jong ki la dep ke jing puli la pan pisa ni kimi pa da de jing puli pat manta le ran pat adin ada ke jing puli ru tang hap le an kmin unti be tang ni kimi pa basa ko iru kolong ba ngakwa pan ai mesti mi khun samna ka jong i ye kran ni ke jing ye ka de tang nam ta kam sarkar henry pat lada ki khun samna na ki youth kita no ki ba unemployed youth lada ki nut mentrai ka ya ki kam ki jam ngatrai karang buon pan numa beliu kum ka seng ishim ngilap ma ngidi bandon kum ki samla joga jat meri ngidi bandon kata kata ka jing ong ban snow sorong ya kamu ba pitrai kamu hakti na wai ong kata ka dignity of labor ngidi ban snow sorong ngidi ban nut mentrai inu no kamro nomor kum kalau manta ngin pet ya kejengwan juga influx kejala ka jongi kejengwan juga influx kejala ka jongi mostly hi kadai namta ka workforce ka labor force digi beri bawan na ba nasabar sani kejala ka jongi ban wan man kamai jakpo ban bit biang ya kalau ying long sam ka jongi kadan kala kelenti ka kwa wanong ikun samaro pai kmat chikini manta ka dei ka por bangin pai kmat ngin tu e ka boy bakum lo kini kilapan ki kelajat bawan nak wiki jelas sini kejelas jongi kilapan survive tak livelihood jongi ngi kum ki khun samla ngi ban phaidin sakin ki benta bang ngi ban no ban replace yakini ki beri wan ba dak khna ka jongi la dak khna ka jongi ki patbe pa itu ngi ban dan nak an ban telakam bagini kini ki beri wan ba ban wan bala jak po ani ki jelas ka jongi kan dei tang sipor dai ladan ki beri jong kini ki hablen no katang i kawai kalak kelenti kabanyalap ya ki khun samna jongi ha ke bebun kiliang Atau ka don nem na kaliang ka FPGB ber jing ban rung saman na kisnong di thau ban kumno ban songthu ba ya ta jing e ki samla kani hi kani kawai ka sinjam ka bathamai ya ka ba nagalang joka sengi ngin let ben kendu kinong ke kamsnong nadu ki seng samla snong kilong kami bakum no bang ni pli jumot lang bang ni kum kajat meri la ban weng ya ke jing e ka ba khun samla ke kendu bat bang la marat deng khong hiru ya kan ke jing kerni ka ba khun samla ke jongi ke la ha ding ba ke jing di akini ki haun ding drugs na kaleng ka seng shong fi nadu bang ni la dat ya lenti habade bakaliang kata ka socio economic reforms movement nangta sokanika unemployment youth issues kaba nilasim te katsadan kaba ni hapan compile bro ya ke kita ki jingtuna bat ke kita ki jing ke bangi kwa bana jumot cha sarkar te ladap an le kha kita kamot inselate ya kendu bang sarkar ban omdei ta mungin ong ba ngin spen i ta ka jinge regin asa ko sunan ba ka jumot cha sarkar